Ubriu balaya thu baudon keti bat gila no hajamun Kashmir. Lalap ya kemet yap kecungu hadin bala keno baularan sit siapa jong ketiga wa tang man laj na keti jong kipulit. Utai ubriu bala tip kerteng kumu Imtiaz Ahmed Makre arflais nem Jakarta badu badeu nong jong snong jong katak mak hapo ka distrik Kulkam jong ka jela Kashmir. Laya thu baula syakem hadin baula pla baula yarap ya gila no. Kipulit kila kam bau teu briu la laj phet nak ti jongki bat ula poi haru jong ketiga wa. Ularan sit siapa jong ketiga wa haga jingklan jong ka ula yak sa jala de. Bat kum ta ula ngam jelop siapa jong ketiga wa kabade ka wa beisho kabadon jaki benta traidu jong ka jela Kashmir. Bat la kena ruba udon keti haka thup ban ai ka jingerap ban ai ka jakari dengan ya kila no. Kipulit kila shim ya ka jing tokit ya umakri. Bat hadin kila ra syaka jaka kabala suba baula ai jakari dengan ya ki. Kidur ki bala pelaj bala yo bandring dur da ki drone ki bala penher da ki pulit ki pen iba makre ularan si cepo ketika wa ka bala tu state bat kala rong yo kadu ka jing yaksa umla syu pen banu langam jelop no apo ketika wa ki bahing jong makre ki la pendrem ya ki jing tho jong ki pulit nda ka bakila keno ru bakila pen sitam ben yo makre ha ka jing sya set patong bat kila ong syusyu ru bakani ka jing jia kam de ka jing jia rengkhan.